future, for your life. For your future, for your life. For your future, for your life. You save for rainy day. We provide for the future. Mama always told me everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. Anguvusele mbukeli kulolu hlelo elikhulu Eswatini, luhlelo Telidlelantfongeni. Kanzi lokuvusela kulolu hlelo nguye umuntu wangodumane uMagman Mahlalela sibongo losuka khona ehlangothini elichumana kanye netekusengisa khona kaDlantfongeni. Siyavusela mbukeli, sivusela sesingena kuyo lapha ke inyanga ke yeNkhwekhweti. Lapho ke mbukeli sibuya khona elanga lelikhulu lilanga ke leti-70 lesibone khona kusibe kulanga lapho ti-70 khona digubha lelanga leli ligujwa njalo ke ngeminyaka kuyinyanga ya May lapha mhla ka-1 ngiyo ke mbukeli i-Workers Day. Sidlantfongeni ke sine ti-70 timcoka kakhulu kulo ngoba siyati mbukeli ukuthi inzima lidlala ti-70 inganani ekutheni libe khona ke Dlantfongeni. Ngiyacabanga ukuthi kuvele kule ti-70 ngabe neDlantfongeni ke alikho ngoba likhona laduna ti-70 ekutheni uma ngabe 70 Eswatini sibe nalo lidlantfongeni litawusita ukuthi phela uma ngabe la mandla saphelile sikhona 70 ukuthi sichubeke nempilo. Ngiyiko ema-stakeholders ke lamcoka kakhulu wa edlantfongeni ke mbukeli lesabona ukuthi nemnotho nje welive ngiyombamba lekubonakala ukuthi badlala inzima lenkulu kakhulu ekutheni ke nemnotho ke welive ke uthuthuke live ke liye embili ke mbukeli. Lapho ke sibona khona ke ukuthi impela naseSwatini nakhona ke ligujwe ilanga lelo kuhlangana nemhlaba ngoba nasemhlabeni jikelele sibabonile nabo baligubha ilanga leli leti-70 ke mbukeli. Lesishoko sithi Dlantfongeni sisethemba kati-70 ukuthi titawuchubeka tente kanjalo titimisele ekutheni phela kungagcini ukuthi kuthuthuke impilo tabo kuphela kepha ke nelive nalo lithuthuke imindeni ithuthuke imimango ithuthuke ke nanayo. Siyati ukuthi manje sichubeka neti-70 tisebenta evena zeSwatini liyawuthuthuka ke neDlantfongeni lato ti-70 ke mbukeli kubonakala ukuthi nembala ke mangabe sesifile lesikhathi leso sekuthi sekukhulekile ngoba sethe lesikhathi sekufuna vele labo abancane bagcina nabo bakholile bagugile. Kubonakala ke mbukeli ukuthi impilo ke iyachubeka ke ibe ngilengcono ke sisaphila ke singemaswati. Lokusho ke mbukeli ukuthi siyajabula ke kakhulu ke Dlantfongeni sethemba ti-70 deligubhe kahle ke lelanga lelo. Nanathi ke singathanza ke kusho ukuthi naloko selendlulile langa leli ke phaselo siyasho nje kuleyo nyanga lazi happy Workers Day kulo live ke laseSwatini. Siyati ke mbukeli ukuthi njengoba nje sikhuluma ngato teDlantfongeni ke lapha sike ke evikini eliphelile saveta ke indzaba lapha ke libaluleke kakhulu indzaba ke lapha ke mbukeli ye transformation yalo Dlantfongeni lapho khona sesibone sekungena ke linye ikomiti esingasho ukuthi ke ma change management champions le sikhulume ngawo ke evikini eliphelile laba ke labatawusita ekutheni kusaba khona lishinjo libe khona kahle leli shinjo nalokuthi lingene kahle ikakhulukati ku 70 lesingasho ukuthi Dlantfongeni ke mbukeli. Ukhulumile kakhulu ke loyo lo ngisho ukuthi ngishaman wayo le committee lena lo ngicabangile okaDlamini ukuthi ngabe vele yini sidingo noma kubaluleka ukuthi le change management champions abe khona lapha ke kulelo office leDlantfongeni. Mhlambe ke sathatha khulumisa lithi kancane ke mbukeli study boy indlela letinye lebonakala usivele solo kuyashintsha solo ke siyahamba ke siyalapha ke ku digitalization silo seDlantfongeni ngoba sesingenile vele kudo lete digital ke mbukeli. Uma ngabe nje noma ngabe ufuna lusitolo lukanjani ukuthi usiteke lapha kaDlantfongeni uma ngabe usete lawo ma smartphones lawo ma computer kusho ukuthi vele indlela yokuthi usitakale sekutaba likhuni ngoba mbukeli ngilethi indlela leti setingenile kungasibo simhlambe tingene khona lapha kaDlantfongeni kuphela mabona nje even lonke nasemhlabeni jikelele vele mbukeli labatiko ke bahle bakhuluma lapha lelwimi lesingisi ukuthi sengiso ke isikhathi ke se4th industrial revolution
lapho khona noma ngabe boyibukela phansi icomputer boyibukela phansi technology sefuna nawe ukhwice ke mbukela utitshele ukuthi kude usungasaleli ngaphandle uthi khanze futhi nalapho usebenza khona uthi khanze sokuthi nemsebenzi kubalekile ukuthi uthi bambe leti technology ukuthi ngabe vele lushilo likhona nami ngihambisana kanjani nalo ngisesebenzi ngiyi-citizen yalo live ke Eswatini noma ngabe nguphi lapho ke ukhona khona. Sinemetsholo ke lesikhulu ke mbukeli sitawuhamba kahle sifike nakubacashi ke lesikhona ukuthi vele ke mbukeli bayati ke bacashi ngibhekise ke bacashi kulena ukuthi bayati bacashi ukuthi kunesigaba lapho khona bake bafunena kulesiplan ukuthi i-compliance certificate lokusho ke lesi certificate lesivele sikhombise ukuthi lo mcashi loyo ke uyalibhadala idlandlongeni futhi ulibhadala kahle lokusho ukuthi uyawulandzela ke lo mthetho lona lochuba lona ukusebenza kwedlandlongeni i-King's Order and Council number 23/1974 usuke lo mcashi ke hambisana kahle ke nanayo ke mbukeli. Le certificate leti ke mbukeli lesingasho ukuthi ma compliance certificate betivamile ukuthi bese vele tiyatfolakala kuma hard copies khona office uthole ukuthi bacashi baprintelwa ile certificate leto ke mbukeli tikhomba ukuthi umcashi ucompliant. Kepha ke lokuvayelayo ke mbukeli kuthiwa ke kutawuhamba kambe vele bese ke lelo certificate leto atisaprinteki ngeke tisaprintwa ke mbukeli makucala nje umnyaka lomusha wedlandlongeni njengoba nyalo ke siku May umnyaka ke wedlandlongeni mbukeli kuphela ngaJune ngaJuly icala umnyaka lomusha wedlandlongeni lokho nje ukuthi makucala July kahle kahle ke mbukeli bacashi kufuna ukuthi bagadze ekutheni labo labasolo bangangeni lapha ku technology abasale bangena ngoba nale certificate lesikhombisa kala ukuthi umcashi ucompliant angeke sisaprintwa khona e-office kepha ke siyawuhlakala ke kuyo ke iportal yabo bacashi ke lekhona lapha kungcondo umshina ke mbukeli. Sayichaza nje kafishane ukuthi iportal ke umcashi ke ufuna kanjani uma ngabe ufuna kungena kuyo ke iportal longasikuthi mhlambe ukuthi utawufuna le compliance certificate maye ufuna kuphela kunenge mbukeli ukuhlala lapha ku portal lokusita somcashi kusi atati kahle tindzaba takhe account yakhe edlandlongeni ukuthi ngabe vele ihamba kanjani. Kepha ke lesingakuveta ke ngayo iportal ke sicale nje lapha ecaleni ke kubacashi sibatise ukuthi iportal ke yatholakala lapha ke ku website yalo dlandlongeni ke mbukeli mawuhamba nje uyalapha ku www.enpf.co.sz uyawufika ukhanze lapha ke kuso li page lalo dlandlongeni ukhanze lapha ke ukuthi kune likhasi lapho khona kuthiwa ke member or employer login lokusho ukuthi ke iportal ke leyo ukuthi kune member portal uphindze futhi kube ne-employer portal uyawufika uklike ke lapho ke ungumcashi bese ke wena songena lapho khona ukuthi employer login lokusho ukuthi wena ungumcashi phela njengoba ngisho ukuthi kunema options lapha kune option le member kuphindze futhi kube ne-option ye-employer lokungumcashi wena ngoba ngincathi ungumcashi uyawuvele ke bese ke lapha ke mbukeli so hamba ke ungena lapha ku employer login uma so click lapha ke ku employer login ke mbukeli kuyawudinga ukuthi umcashi ube nayo phela lesingasho ukuthi ke i-employer number lo lapha ke emahhovisi edlandlongeni i-employer number ke mbukeli bonke bacashi ke kulakala ukuthi balibhadala edlandlongeni bafike lapha ke emahhovisi ke edlandlongeni banikedwe inombolo le nombolo lena ke ngasho ukuthi inombolo ke labhadala ngayo edlandlongeni letisebenzi lokusho ukuthi wonke umcashi uba nayo inombolo lena lesipita ngalo le-employer number leyo ke mbukeli lesitawubheka ukuthi umcashi vele uma ngabe ke angakabhalisi la kadlandlongeni angeke abe nayo leyo nombolo leyo lesengikhuluma ngayo ukuthi inikwa bacashi lababhadala kodlandlongeni uma ngabe nje ungakabhadali ke mbukeli kusho ukuthi ngeke ukhone ukuthi ungene kule portal noma uma ngabe ungaka-register ungumcashi ungakabhalisi ngalokho semthethweni ukuthi wena ucashe tisebenzi kubhekisa ukuthi ibhadala edlandlongeni kusho ukuthi utile nombolo leyo angeke ukhona ukuthi ungene lapha ekhasi ke kule portal wonke kumcashi ke mbukeli longakabhalisi ekutheni abhadale tisebenzi soloke siyalihambisa leli vangeli ukuthi siyabacela abacashi ekutheni akungafiki plus gaba lapho khona edlandlongeni selizeke likubamba khona ukuthi wena vele solo abhadali ngani edlandlongeni ngoba ke mbukeli kuba buhlungu kakhulu ke lokhu ikakhulukazi kuso sigaba salo lo mcashile lesisebenzi ngoba le dlandlongeni phela imali lena lekubheka ukuthi nanaye akhone ukuthi atiphilise ngayo uma ngabe sangafina sesigabeni sekuthi asakhona ukusebenza uma ngabe ke kunebacashi ke eveni labangalibhadala idlandlongeni sibe solo sichubeka simetela ukuthi bacashi phela ukuncwa ngani ukuthi balandzele umthetho balibhadala idlandlongeni
usuke vele uhledi umcashi usuke ucabanga lesisebenzi osicashile lesisebenzi kusebentelayo onke emalanga lesenta siciniseko sokuthi nanawe kuleyo business yakho lokuyo uyayithola inzuzo usuke ucabanga lezo sisebenzi leso ungabe wena ungalibhadali landongeni ufuna ukuthi kuze kufike isigaba lapho khona lidlandongeni libamba khona seliyakubuta lapho alibhadaleli ingane lidlandongeni kuze kufike esigabeni lapho khona umcashi uthola ukuthi satawuhamba nale profit ebebhethi ngabe soyayenda sekubabhede nenzuzo le business yakhe ngoba phela wazi wabanjwa mbukeli lapha senebicala nje becala bekuthi wena solo ucashe isisebenzi lapha awukibhadaleli idlandongeni bucala nje bona lobo bubodwa kwesibili so that ikhanza ke wena ke mbukeli wona uyakwathi mangumcashi uyawuthi ikhanza ke lapho usobhadala nale mali yantu bekufanele ukuthi ngabe boyibamba lapha lesisebenzi uma ngabe nje bwayibambi angeke sisebenzi mase sikubambile sidlandongeni ku sister base sesithithene hayi sale ucala ke manje eminyakeni lapho wacala ukucasha khona nikhulume naye uyi-subtraction encenye yalesisebenzi nana ufa incenye yakho cha ngeke kube kanjalo kuyawufana ukuthi wena ungumcashi uyikhiphe yonke le mali lena libe kufanele uyibambe lesisebenzi nale libe kufanele ibanjwe ifakwe nguwe uyifake lesisebenzi yonke yale tinyanga leyo silongathi ibhadala ingakhona ungambambeli kuyabheka ukuthi ungumcashi uyibhadale wena leyo mali leyo wesithathu siyawuphinze futhi wena ngomcashi phela usale ushanga liswati la 7.5% yayo yonke inyanga lokho solungayibhadaleli le swati lingena kuyo yonke inyanga sibala ngato tonke inyanga lingene swatla 7.5% siyadibuta ke lapho ke mbukela ukuthi mangabe seyihlanganile imali yonke soyibhadala ngomcashi ingakanani uyawukhanza ke vele ukuthi nawe ebusinessini yakho siyawuhlonsa amatima ngenxa ngathembeki kwakho ekutheni ulandzele umtsetfo lobekiwe eveni ucabanga lesisebenzi osicashile ekutheni sibhadale lesisebenzi kude kuthi mase kufike isikhathi noma sigaba sekuthi leso sisebenzi leso emandla sayaphela akhona nanaye ukuthi abeke nedlandongeni uma ungena kule portal ke siyadinga ke lenombolo leyo ke ukuthi ube nawe ke mbukeli ungumcashi bese ke soba nale email yakho email lena lo isebenzisayo ke uma ngabe uchumana ke nedlandongeni lusho ukuthi ngiyo lo yayiletha lapha kadlandongeni uma ubhalisa lapho khona sikuthumela ngayo leyo email leyo luhla lokukhumbuta usala ubhadala dlandongeni phela le NPF 200 form sikuthumela ngayo le email leyo ungasebenzisi lenye email ngoba wasebenzisa lenye email angeke ukhone ukuthi ke lapho ke mbukeli ukhone kungena kuleyo portal leyo kuyawube seke lapho ke kufuna ukuthi usale ke uma usongenile uveta ukuthi cha nembala awusiye lo ngasho ukuthi robot lapha uyaclicka ke lapho mangabe ukuthi highlight inward isite uthi highlight kuphinze futhi kube nabo OTP lapha tawusita ukuthi phela sibone ukuthi cha nembala ema security akhona lapha lo sebenzisa ngokwembamba ungumcashi ukuthi ungene lapha ekhathi ke ku portal sesindlela lelula ke nayo ukuthi bacashi ke bachumane nalo dlandongeni baphinze futhi babone bacashi i-account yabo ukuthi vele ku-account yami ngime kanjani siyacala nje kafishane lokho embukeli usagwinya emase sayake kulolu hlelo lengithemba ukuthi uma siba kuyo lapha ke lukhefu bacashi mhlambe labaphethe leyo technology leyo bangayiphatha kude ukuthi batibone into ndakhuluma ngathi lapha ekutheni angikhulumi nje ukuthi mhlambe ngikhuluma ngethi medinge kepha ngikhuluma ngetinto lidlandongeni lizetlakhile ekutheni bacashi tibe lwati indlela ukuthi basitakale khona emahhovisi edlandongeni kungaze kudzinge isikhathi sekuthi ungaze usuke ebhizinisini yakho uhambe indlela yonke uthi emahhovisi edlandongeni noma mhlawumbe ukhanze ukuthi usemaveni sekudzake manje kusale mhlawumbe sokugijimela ukuthi ujake Eswatini ukuthi khona lokufuna ukusota inzaba edlandongeni cha ungahlala ngisho noma ngabe kuliphi live ube solo kepha ukhone ukuthi uthole onke ema services njengomcashi edlandongeni ngayo ke le employer portal esikhuluma ngayo aseselkhefini ke mbukeli bese siyagcona ihlelo.
Selimbukele kulohlelo elikhulu ke Eswatini kanzili ke lokuvusela ngoye ke umuntu wangudumane nguMagman Mahlalela sibongo sikwemukele ke mbukeli mawusenza kusijoyina kulohlelo lapho khona sikhuluma ke tindzaba ke digital transformation yalo ke dlandongweni imbukeli kusesivele ke singenile lapho khona emalunga sesiwasita ke ngema digital solutions ekutheni ke akhona ukuthi connectual sito noma ngabe nguphi eveni noma ngabe ngisiphi isikhathi ke mbukeli ungabe soloke uthi uyathi dlandongeni selivalile ke nyalo singasitala kanjani 24 hours mbukeli uyakhona ukuthi usebenzise letindlela leti technology ustakale noma ngabe nguphi ke lokhona khona kanzi ke besikhuluma ke tindzaba ke lapha letibheke ekakhukati kubacashi tindzaba ke te portal tekuthi ke iportal phela ibacashi seyikhona bacashi uma ngabe solo bangakhona ukuthi bangene ku portal siyabacela ukuthi abasale bangena ke portal kude kusebenta kube lula ke mbukeli ngoba ikakhukati kuso sigaba se compliance certificate esikhuluma ngayo nje bacashi vele singeke basayithola mhlambe leyo hard copy lebasoloke siba printela yona sidlandongena ngeke sisayiprinta mbukeli kepha ke siyawuhlala kuyo ku portal uma ngabe ke uyifuna lokusho wonke umcashi lobhaliseka dlandongeni uyakhona ukuthi abe ne-access kuyo ke iportal akhona ukuthi angene ke lapha athule isito lelinenge mbukeli kungasiyo ukuthi mhlawumbe utafike lapho akhanze leyo compliance certificate kuphela uyafike futhi akhanze into eziningi mhlawumbe ngathi ichaza kafisha nenyalo ke mbukeli ekutheni masongene ku portal yini letholakala lapha ekhathi bengishito ukuthi ke bacashi ke labo balabakhonako mhlawumbe labangakake bangene ku portal abaphasa itincingo tawo mangabe tincingo noma lawo ama laptop lawo sikhona ukubukisana nje kafisha ukuthi lapha ku portal ungena kanjani ngishito ke mbukeli ukuthi kude kukhona ngena ku portal kufuna ukuthi ube nayo lapha ke leyo employer number yakho lesinginiketa kuthina sidlandongene kuthi nayo inombolo yakho loba uyisebenzisa uma ubhadala disebenti yakho dlandongeni kuphinze futhi lapho akube ne-email ke mbukele email lena ngulena ke nanayo lo wayisebenzisa uma uregister lapha kadlandongeni ngumcashi ungafaki nje noma ngabe ngiphi i-email oyithanza kepha usebenzisa le email lena liwaneketwa yona ke mbukeli uma ngabe uregister lapha ke kuthi ubhadala disebenti nawe dlandongeni njengokusho ke komthetho lapho ke mbukeli kude kuthi ungene sishito ukuthi lapha ke uyahamba ke uyo ke ku website yalo dlandongeni www.enpf.co.sz lapho kutafika ukhanze lapha i-option ya portal lokusho ukuthi uyangena lapha ku portal login ke mbukeli uma ungena lapha ku portal ke mabili ma options la khona kunelilunga lokuyimember na employer wona ungena ke ku employer ke mbukeli bese sofaka ke lawo ma details lawo lengabalile lokuyi employer number yakho nayo ke i-email yakho ke mbukeli umcashi noma ke mhlambe lokuthi umcashi lo mnye langakhona ukuthi mhlambe angangena lapha ke kuyo iwebsite edlandongeni noma mhlambe lo ufuna ukungena ngalenye indlela ikhona lenye indlela ongangena ngayo lapho khona uvele usebenzise i-URL lethi ke mafu.enpf.co.sz lokho sike lapho ke mbukeli ubuka nje ukuthi usheshe ukhumbule ungabuka nje mafu ke lawo bese uyangena ke ngaleyo ke mbukeli kule URL ya mafu bese ke mawungene lapha etavele ke ikumekise direct lapha ke kuyo ke iportal ke yedlandongeni uma usebenzise lo mafu ke mbukeli uyawusike masongenile ke lapho ke mbukeli kuyitotimbili etindlela ukuthi ungasebenzisa leya portal le website edlandongeni noma mhlambe uye kumafu usebenzisa totimbili ke mbukeli kutitaveti kufananise tikufake enzaweni yinye ke leyo uma songenile ke lapha ekhasi kuye iportal ke lapho ke mbukeli uyawubese ke uyakhanza ima options lamaningi kakhulu ke mbukeli ungumcashi ngilawo lena khuluma ngawo ke lapha ekutheni utholani uma ngabe ke ulapha ekhathi kuyo ke iportal ke mbukeli sokungena ekhala kaca ekhathi ke kuyo iportal ukucala ke mbukeli njengoba sesikhulume nge-compliance certificate utawuphinze futhi lapha ke uthole lengasho ukuthi ke digital receipt lokusho ukuthi kuyakuniketa i-receipt yakho i-proof yokuthi wena ubhadele wena nayo ke i-proof yakho mhlawumbe mangabe uyayithenga le receipt leyo uyakhona ukuthi uyithwele lapho uyi-download ube nayo ke ungumcashi ungabe solo uhlupheka ngema receipt ukuthola konke lapha ekhasi kwe-portal bufakazi bekuthi vele wena mbukeli ulibhadele kahle ke dlandongeni etisebenti takho kwesibili utafike ukhanze ke lapho ke lokuyi-benefit ukuthi usebenzise ke iportal uyawufike lapho ke ukhanze lengasho ukuthi i-penalty statement sakho
siyathi kusabanye bacashi bebake bathuke lapha masibatsha ngama-penalty ukuthi ungumcashi uyakweneta imali lethide yekuthi wena awukalibhadali idlandongeni ngesikhathi sedisebenti. Lapha-ke sekuthi mase-prizes ukuthi ube nekumangala ukuthi hawu yathi mina bekungathi ukuthi ngiyalikweleta idlandongeni. Uvele lapha-ke mbukeli uma ngabe unesikweleti lonaso siyakuvetya lapha kule portal i-penalty statement yakho ukuthi nayo imali yakho loyikweletako lokufuna uyibhadale emahhovisi-ke edlandongeni. Uma ngabe futhi ungagweneti uyakhona nekubona kahle cha yathi i-account yami mina engahamba kahle kude ema-penalty lekufanele ukuthi ngiwabhadale. Ngawo-ke ngingasho ngesingisi ukuthi kuyakusitha-ke lokhu embukeli ukuthi ube proactive ngoba i-penalty nje uma ngabe ungayibhadali iyachubeka i-accumulate ikhule iyangekukhula igcine kuyimali lwakhanza sivele siyakukhama ekuseni ugcine ukhona usuyibhadale ngomcashi. Siyacela-ke lapho-ke ukuthi bacashi-ke babuke le penalty statement yakho noma le status sabo sekuthi vele bakwelenta yini noma mhlambe abakweneti kude kuthi uma ngabe bakwelenta basheshe bayibhadale le mali ingaze ilimale ibhizinisi ngemali esengedeke kakhulu lekufanele ukuthi uyibhadale edlandongeni imali obotayisebenzisa ekutheni uchubeke uthuthukise ibhizinisi yakho. Ikhona-ke i-penalty lapha statement yakho lapho uyithole lapha kumbukeli ubuye ukuthi ngabe vele ume kuphi-ke ungumcashi. Lokunye lelo kukhona-ke lapho-ke mbukeli lokuyi-benefit yabo bacashi ukuthi-ke lapha-ke uyakhona-ke ungumcashi-ke ukuthi ubone ukuthi onke lama-NPF akho noma ngabe ufuna yayiphi inyanga uyafika ukhanze onke lapha-ke mbukeli emengeluhlelo lwakho khona kude ukuthi ukhona ukuthi nembala vele kuhamba kahle yini ebhizinisini yami onke ama-NPF ukuthi aprocesseka kahle vele aba-cleared kahle emahhovisi edlandongeni uyawufika ukhanze lonke lolu hlalo-ke mbukeli lapha ekhasi kule portal uma ngabe ungena kuyo. Lokuphinze futhi kube lula-ke lapha-ke sakhuluma ngayo i-NPF 200 form kusi-ke inyalo-ke mbukeli siyathi bacashi labanye ukuthi equal option yekuthi-ke noma le ndlela yokuthi uma ufuna-ke ukubhadala disebenti yakho ungayihambisa leyo NPF 200 form uyihambise-ke ngeliposi lembane lokusho ukuthi i-email. Bayakhumbula abacashi ukuthi leyo email leyo lebathumela ngayo-ke le NPF 200 form accounts@enpf.co.sz. I-email-ke leyo bacashi abayisebenzisa ukuthumela lelu hlelo ledisebenti dabo. Kepha lapha ku-portal-ke sekune-option yokuthi ungabe usoloke uthumela lapha ngayo le email lena kepha-ke u-uploade. Losho ukuthi uya-uploada-ke leyo-ke i-NPF 200 form ivele-ke ithi ihambele yona mathupha iyofika ekhaya semathunjini ayo edlandongeni mbukeli. Losho ukuthi-ke ikahle kakhulu ngaloku-ke le portal leyo kuthi yakuneta nje i-option lapha uvele si-upload uma ngabe-ke sofuna uyithumela ivele nje ingene malula kanjalo-ke mbukeli. Futhi-ke uma ngabe akhona ngoba siyathi phela ukuthi kuba nema-errors labanye bacashi labanye vele solo bahambela emuva basengabambi kahle ukuthi kude kuthi kungakhanzakala ukuthi kune-error lapha yini into vele kufanele ngitene mhlawumbe ngalelanga saphe futhi sibakhumbude baqashi ngayo-ke kugcwaliswa kwe-NPF 200 form ukuthi igcwaliseka kanjani i-NPF 200 form kude ukuthi angabi neliphutha umcashi asayigcwalisa futhi ayimikisa lapho ukhanza ukuthi sekumthumela i-error. Lo munye-ke uthule ukuthi siyatibuta ukuthi hey le error seyani-ke lena leseyikhona-ke lapha kanzima sohlezi naye umcashi uyabona ukuthi vele kuneliphutha umcashi lidinga ukuthi alilungise. Ngisakhumbula leyo nje mbukeli bekunalami umcashi evikini eliphelile lapha uyafikela uyakhala umcashi ukuthi hey le ndlela lena mani hey Mahlalela afuna sidlalwane liyibuke le ndlela lena mani hayi vele thina yasihlula le ndlela lena yokuthi sibe solo sithumela kepha bese nithumela ama-error ukuthi ekunema-error lakhona lapha leswagcwalisile leswendile uma mixa le NPF 200 form. Sahlala naye-ke sahlala naye-ke lo mcashi ukuthi sichazela naye kahle ukuthi kungani ukuthi kube khona lo mbiko lona ekutheni siwujikise uma ngabe umcashi eneliphutha ajike lo mbiko aye kuye umcashi vele wagcina umcashi bangacunzisisi kahle ekucaleni kepha wathi-ke sachazele wagcina wabona ukuthi abathi vele kuyasitha lokuthi uma ngabe umixile le NPF 200 form yakho vele singayemukeli sidlandongeni uma ngabe kunamaphutha la khona uze ulungise lamaphutha lawo. Bakhona-ke bacashi lebeva ngathi basuke bayente kahle leyo NPF 200 form kude liphutha labente noma labeva ngathi noma ngabe balente eliphutha edlandongeni-ke alingabe solo lijikisa le NPF 200 form kepha alivele iprocess kanti-ke
Uma sechazana kahle ukuthi ngileni sengeke siyiprocess mbukeli ubese umcashi uyaconza kahle ukuthi kuyamsitana naye ekutheni akhona ukuthi akalungise amaphutha kahle kucala ayilethe i-NPF 200 form seyikahle. Itolo nje mbukeli singakhumbuta ukuthi vele bekuvame ukuba inkinga abacashi lapha bebanganakisisi mabaletha lihlwathi isebenzi labanye ke lapha abacashi lomnye avile abhale igama nesibongo selungu. Ngiyabekisa nje mbukeli ukuthi mawusithi Muzi Dlamini bangakhe bomuzi Dlamini labakhona ke Eswatini baningi kakhulu bomuzi Dlamini labakhona ngawo ke lapha le NPF 200 form vele lesi digital yalodlandongeni vele iyafuna lokuthi ufake lapha mbukeli yonke imininingwane lesisebenzi kungasikuthi ufaka igama kuphela nesibongo kuphela ufaka igama lonke ufake isibongo ufake i-ID yakhe ukuthi matisa wakhe uthini ufake i-credit tax lesisebenzi ukuthi ithini credit tax number yakhe ufake inombolo yakhe elicingo phela nalombolo elicingo siyayifuna ekutheni lapha vele sibonele ukuthi lunga leli liyakhona ukuthi lithole umbiko njalo ngenyanga ekutheni lidlandongeni lakhe liyangena liyafika ubhadala kahle ke ungumcashi. Siphinze ke mbukeli ke lapha sifuna ukuthi ukhombise ukuthi vele lelunga leli liyi-male bulili bakhe liyi-male noma ke liyi-female. Yonke imininingwane leyo imcoka kakhulu ke mbukeli siyayidinga uphinze futhi ubhale kahle nale contribution lapha letaku yalelunga leli sifuna kahle lapha mbukeli. Itulu labanye bacashi bukhanza ukuthi vele nale contribution bakubhala kabi ke lokho itolo ke bekude ama-errors bekuvele ukuthi sithole sesiyabashayela abacashi kube indlela lenze kakhulu kanzinyalo usinje mawonke lo phutha lelo kuvelele kwe-system ngoba seku-automated kuvele nje ukusinjela i-error kusilungisa lapha unayo ke lo mbiko loyo ulungisa umcashi uyilese seyikahle i-NPF 200 form yakho kude kuthi emalunga athole kahle imali yawo ingene kahle kuma-account yabo. Bathi mase babuka lapha ema-balances abo kulama app nawo emalunga akhanze ukuthi ibalance yakhe ngiyo vele ayibhekile ekutheni imali yakhe ke ingangobe bekazovele ayibhekile ke mbukeli. Semba bacashi ke batawungena lapha ke kuye i-portal njengoba sichaze kafishane kanjena kanzi uma ngabe ke mhlambe ukuthi abanembuto ungasabi ungumcashi ukuthi usithinze ekutheni sikufake ku-portal ukuthi ungena kanjani ku-portal sizakusita ema-officers lapha edlandongeni atakusita ekutheni nanawe ukhona ukuthi ugcineke uthi ungene lapha ku-portal kude ukuthi uthi tfule tonke leti ndlela leti lengikhuluma ngato tikusite ungumcashi ubonakala ungumcashi lo-compliant ibhizinisi yakho ke isimame igcine futhi nanayo kubonakala ukuthi Eswatini nanayo ibhizinisi yakho lamanye emabhizinisi lahamba embili etindzabeni te-technology ngoba i-technology ke mbukeli vele angeke sayithi indzaba yakhona seyifikile ukuthi siyisebenzise uma ngabe usoloke usasima ukuthi wena awufuni ukuthi ungene kwe-technology kude bathi ke mbukeli labakhuluma silumi laba bathi it is either you adapt or you die. Uma ngabe ungafuni uku-adapt ukuthi vele utakufa nale business yakho itakufa ngoba sengindlela lena leseyikhona ekutheni asale sisebenza ngayo lana sike sesilethile kuwo emalunga kuba bacashe ukuthi hayi indlela lesikhona nakadlandongeni asisebenziseni kude kuthi nana sichubeke kubonakala silibhadala kahle ke dlandongeni lisebenzi kwemnanzi be kanjalo ke Eswatini. Mbukela ngibambe lapho ohlelwa namhla ke uma ngabe kukhona umbuto uyayibona inombolo ya WhatsApp lapho nabo labafuna ukuthi basakala ngayo i-portal ukuthi bakhona ukungena bacashi abasithinze kudo indlela ekuchumana edlandongeni etikhona bavele baconnecta labacashi siphinde futhi sihlangane kulolu veta ko ngazo isikhathi sifanako #besisalakho usale kahle. For your future, for your life, for your future, for your life, for your future, for your life. You save for rainy day, we provide for the future. Mama always told me everybody needs a